Hello muntina namite ho zo si limna kai nei kenon chule tu ni kho olla ni sim som ni la thum sang ni le som ni la nga din jong tu su chum chum ho phon do na ni kitaw hiti Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF makaina simpat ni chun ti munjang to mun ki phin na anaki gong chu lol hingten anachi la thei na hi to mun ki phin na chu meitei hon buffer zone ahin khaluwa deum lo thil su aum ji ji le gam ki ho IED bom ho ki koi de lo wat sa na le dem na anaki gong hi ki phin na nei chu nume atam zo a hin jingka ni den som na khat vela anaki pana hi ki phin na pan la mi pi ho chun lekha thu jeng ki ji chum chum ho ana choi vi hi cha thu ki ji ho chu hi le meitei ho IED in chamna asubui ki koi buffer zone bom ho umsa loading meitei hon buffer zone jana api tingole chamna pan ding a hi meitei ho engkhan na nuya chamna thei lo ding a hi ti ho a hi ki phina nei ho chun buffer zone jana nei ding thu di a thu tan na lo le chamna loading separate administration ka di ovt ho jong anhlang sa puvi ki phina pan anala ITLS spokesperson ginja verjong in thu su mi ho to an holim na chun buffer zone ho IED ake ko yeti thudu ake moya tin tingno para jong buffer zone IED po ke chia mi kha anaki tong kha hi ati KUKI zuhon separate administration union territory angya u ahin ama hodinga separate administration pi a hi to ka sia buffer zone koijing ding a hin buffer zone chu kizapi to ding a hi tin a sei Bisnupur di sin meitei ho ainova nungchen sa ding to gun anei chu demna anein buffer zone palke ding to gon zo si KUKI zu te ki phinna kila ding a hin ke buina jong hung ki the hi ati Manipur boina thua achai na khat aki sim ka sia buffer zone koijing ding a hi tin ginjain asin KUKI zu ten buffer zone jana anei jinguvin buffer zone khalding zong ago puvetin asei be Kangpopi district a KUKI zuhon lasi le nisim thuma remembrance day anaman jinguchu kumtha apat amanding dan committee on tribal unity in head sa ana anayuvina hi achi sa December nisim som niranya sahil ka KUKI in Peace at the Hills Thadowin Peace at the Hills Gangte Tribe Union at the Hills YP People's Council at the Hills KSO at the Hills KWU at the Hills KWOH at the Hills Kutu prayer serzo si zaunan remembrance day chungchang ke ho khom na ane wahi ama ho ke ho khom na kinup tu na ho chu a hi le ahung lungding kumsang ni le som ni lugup kuma panin lasi le nisim thum ni khule sarkar office thim jil namun private institution sum korve ne zo si kin jalhang ke man cha na zo si sadang jing ding a hi tin Kutu in thu su abolovi chule lasi a ki mang remembrance day ni khu Martyr Cemetery Phaijang Muna Kutu Lamkai CSO Lamkai zo si zauna gamgi phaya pat taphau sunga mi pite zo sin amanding cycle public ground muna hi cycle kokin pi makai na cycle area mi pi kiloi khom na zo si le mi pite zo sin amanding hi tuilang gam kai honjong tuilang kokin pi makai na mi pi kiloi khom na lamkai zo si le mi pin amun kilam na mun khana aman khom ding wa hi leimuhung le kangchu area hon leimuhung muna LAPC le hlangin pi mi pi kiloi khom na ho makaina hlangmi pi zo sin aman khom dinga hi new kethin man bi moltam southwest gam ke hi southwest ko kin pi makaina alhangmi pi zo sin amun kilem na mun khana aman khom dingwa hi kumsi me ni sim thum wang hi separation de ni khwa manding hechi ni kho hile koi machan mundanga aman thailo ding Kangpopi district pumpin Martyr Cemetery Phaijang Muna mankhom ding chule GAMSUNG pumpi pungka som na nisung gari ho zauna total shutdown dinga hi atiwi India President Draupadi Murmu in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA2 Viksit Bharat Guarantee for Rogar and Ajivika Mission Gramin VBG Ramjia Helding in Palna Anapitan Hei Murmu in Chor Dunia Congress Surkarin Anapaddo Kumsop Nilang Anachilazing MNGREGA2 VBG Ramjia Heldinga Palna Anapi Ahitin Tusu Chumsuma Akisei Nahi
MGNREGA helding chu Lok Sabha in achisa December ni simsom legira phalna anapi ahin Rajya Sabha athu ki seina chun opposition party hon MGNREGA helding adelo no anasei wangwa December ni simsom lakwa chu Rajya Sabha in anaphat sa kirahi BBG Ramji noya hi kumkhana nija khale somni langa na to a sumki pidinga hin Viksit Bharat sangni le somni le sigi to ki to thinglangam ho khanto na ding ki gong hin mi piding sum ho a hiding bonga aphachom dinga man a hi na ding ki sima hi tin center sarkar in asayuvina hi Indian Rural Development Minister Shivraj Chauhanin nipha masanga VBG Ramji thu anasaya chun VBG Ramji hin thinglangam ho khanto na alhun sa dinga hin hichihin anei zolo ho zong na tole sumuna api dinga hi ati VBG Ramji dinga hi sarkarin dangka 95,000 crore achuma akhando ahitin sarkar officer khadin thusu mi hokoma anasi MGNREGA ki bol sunga chu state hon ahi theichena thilki sim na hoa sum senglowa center akuna sum atam theichena la do ding ati wahi hinla VBG Ramji noya gram panchayat le gram sabha ho thunei na ki pia ipina to bolding hamti awa diwahi tinjong asai MGNREGA le VBG Ramji khial na ga sei the ho chu ahi le MGNREGA kumkhat sunga alhang pia nikho zakhat na to dinga hin VBG Ramji noya nije khat le somni langa hi dinga hi MGNREGA chu center in sum apu do ahin VBG Ramji noya hi state honjong sum apu do diwahi Northeast sung le Himalayan states Indian territory tichu Uttarakhand Himachal Pradesh Jammu and Kashmir hodinga center in 90% apu do a state ahi lo le UT in 10% apu do dinga hi state dangdang le Union territory with legislature hon 40% apu do over center in 60% sum apu do dinga hi Union territory without legislature hodinga center boin sum apu do dinga hi VBG Ramji noya hin center sarkarin na to ding ho asima hichidung zuya chu sum api ding iam tia state hon center sum pi khela sum asenole amahon akipu do diwahi MGNREGA noya chu state in kumkhat na to ding ho le sumlu ding ho chu center sarkar ahead sa masa jiu hi low ball phat ho le VBG Ramji scheme ho chilhalo ding ti ho hi Senior Supreme Court lawyer Prashant Bhushanin Choldonia chun center in MGNREGA minbo se a khela hipun askim zong ki khela hitayati achi sa gansim nia chu Nobel laureate Joseph Stiglitz le academic ko hon India sarkar lekha anathodova MGNREGA ki khel hi bol khil hiding hi anati wahi India Sarkarin Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act khel na chunga Manipur Chief Minister Luile Congress Legislature Party lamkai o ibobi in dem na anei na hi achi sa December ni simsom legira chu MGNREGA chu Viksit Bharat Guarantee for Rogar and Ajivika Mission Gramin tichu VBG Ramji Bill sangni le somni langa a khel dinga Lok Sabha pass anaki bola Hijizan mama chu Rajya Sabha zong pass anaki bola hi opposition hon hichi MGNREGA min helding chu nasata anatin wangwa anatin zolo wahi simpanya tusu mi homa sanga anholim na chun ibobi in MGNREGA kuna Mahatma Gandhi min kilado chu ama kinoi sina hiatin Mahatma Gandhi min chu ipiji pena kilado hamtin thudo annei hichita bong thilki bol chu Congress party in demna sangta ka nei uviati Manipur Pradesh Congress Committee President Kaisam Megachandra Injong thu seina ananein MGNREGA khela ekta ki simchun milham ho na tole sumuna anei naw asul ha samahin right to walk to zong ki kala hiati MGNREGA khel a hi tolhona sumki pi dan chung changjong ki khelding a hi atin MGNREGA chu center akun sumhung ki pi ahin VBG Ramji hin state honjong sumpi na pan ala diu ki ti hi gamgan thei Manipur ta bongdinga hasat na hidinga hi tin asai Congress party in thinglangam hoa
anei zo lo le lo bor mi ho adin pi jing ding hin am ho su kha thei to gon zo si ki ding ding hi ati Government in December la sunga phaijam internally displaced persons IDPs hon inalo akizut thei diwa heta atina asot thimtan chule hechina dingin nihusom se bo omtai tin coordinating committee on Manipur integrity kokomin assistant chule hechina dingin chief secretary pa nasatain anoina hi akisap authority hon akin theilamin IDPs ho inlang kilena ding hin ngai 2010 government anoina hi December ni simsomni ni khuzong chun kokomin Chief Secretary hi nga memorandum khat anapilutin hijia chun IDPs hodinga security le resettlement lampang akin theilama bolpi dingin nge na ananizi tu nai cha turbung thilsu aphapu to kilhon chun kokomin mi pite bit na ding kiti hi angai cha kho pen a hi tin asaji displaced family ho hitia akebulu jing hi thildi a hipun security la samje hin chele ta sanlan na khajong ahung ping do ta kiti kokomi memorandum chun asei bena tulbung thilsu to kiseya indigenous tribal leaders forum ITLF secretary information and publicity ginja verjongin hitabong thil ho hi mi ki chona le galatur atha bya su sakit dinglungel le to gun a hi atin chule chamlalung mon om na dinga na to akibol laita gamgi hungpal gal kai ki go ho ana pho ya kitin heji chu adita galjam mi hon inlo ahin kizuru ahibu ve kiti hitia akechi pele gamsunga chamlalung mon umna dinga to gun ki bol ho nasata ahin to kha dinga hi chule administrative authority ho zalo na khajong a hi tin kokumia convener khuraizam athoba ina saji buffer zone kiti thu ge chi lo khan hongke sim do hin mi pite alung buisa bewin hichi hi territorial status ki sim do na khat a hi na bana zalenam ka ki khantal na le he thim lo na khat jong a hi ati law and order zia munphep koima lamha sa loading akiti wanga buffer zone kiti hi thingselin akisei cha hi laizin koiman jong het pin aki koi puitin athoba chun asei kiri hetia mi pi te la buffer zone ki min pha jing hi mi pi te ki pui koi na khada hin koiman jong het pi lo territorial structure khat ki sim ki ti hi adi lo a hi na ka free movement ki ti hi thei lo a heta ti hichi buffer zone tua authority hon phatia ahin gel phating in asijin gamsung mi pi te heading in IKCP authority le government in hinphung do le akoi zo seding in head sit na hetan titin asei kiri alangkhana lamboy khongnang khonga achi sa December ni sim khara kuna phaisung munchom choma kun IDPs hon resettlement dinga tongmun ki phin ahin bol paru hetan 2 December dhasunga internally displaced persons IDPs ho in kinungle thei tawin titia government in akam chang anapi nga in achi la jamjing na lai ati heti lampang hi chief secretary le district zosia district commissioner ho mopuna hi tia asei to kilhon chun amo puno anato in hin podo hantin athoba chun asei kiri tu chena ki niam ta le in lo ngai za ki phina bol mi tampi dinga itobong to gon podo ngayam ti hi government le mi pi te khuna ki ngama hin hija kokomi in jong hat akipan pi hi tin athoba memorandum chun asei kiri IDPs so chung sang yen jong langnei si ne akibolin kim khat akile theovin atam zo kile theilovin akium na lai jetin kipin na pan la galjam khat sun asiji internally displaced persons IDPs so thakhelin kokomin nge na pheb abolin hichi hot chu resettlement ding hi akin theilama anato apu do ding hichine dinga koi community hi jong le security phatia ven bit puma in lo kile sa ding in lo neilego kisumang hoa compensation sa ding IDPs hodinga nitina ngai cha ne le cha na to na chule gina ni na donding tui sanitation thimjena le kiwana ding to gun ho jong ngai tu ding adia infer le akim vela relief ke ma khusa ho gel ho pi ding na to ki bo ho amachal dung zuya report pi ding IDPs hodinga security ning ning se na adia amho ki le na ding munbuina lai ho amho bit na dinga security khota koiding kiwai hom na dan ki tup ta puma IDPs so alhun na diu mun hlun sa ding izem tia buina le ha sat na atu le kiza ma na ding line phatia sim ding le adang danga hi athoba chun asei be na KUKI zo councilin
government hinga panpina le hilna anezia tin propaganda adi lo lampangin asezi tin angoi na hi buffer zone kiti chung sangin KZC hilchi na hin pi hantin kokomi convener khuraizam athobain nge na anezi dolaithabia kun galjam ho resettlement dingin chief secretary pan na to hin panta hantin asei kidi in le lo ki hallo a hi lo le ki suselo ho ki le tawin lang gacheng ki tawin tin government in sumle pai ki thupi na imacha pilovin asole ti thu pheb jong akizain kumniwal set in le lo hin ki dal ha chu themkhet be simphat ngai ding a hi tin athoba chun asei kiri ama thu sei don butnan manipur chief secretary pan manipur gale tul chung changin record jo se aki koin su hir om lo na dinga kichi chena process ho hi ki bola hi ati report dang khat jong aki simin idps izat in lang kilia izat chi lo lai ham ti ho jong kiji lu ra hi tin asei be India Sarkar Nagaland Sarkar le Eastern Nagaland People's Organization in Achisa December nisim somni lekhadatsun Frontier Nagaland Territory thu anasei kho movie hi amho chu Kartabya Bhawan 3 Janpat Road New Delhi anake wa hiovin meeting a chu Center Sarkar thaleng ho Union Home Secretary makaina anahin Nagaland Sarkar thalenga Nagaland Chief Secretary anapang hi anpo ho chun Union Home Minister Amit Shah jong anake mu piuwi amho thum ke ho khom masanga chu achisa December nisim som legi changni le som nilenga anpo le Ministry of Home Affairs thaleng ho anake ho masa hiwi Eastern Nagaland sung district gum ho hi achisa sangkha jako somgup le thum kuma Nagaland ki sim do apa na sa lowa umahitia achisa kumsang ni le soma ke per Eastern Nagaland People's Organization and point Nagaland sunga ki fury Longleng Mon Noklak Samator le Tonsang district ho adinga state tum anadalwa hi hinla center in state tum pi ding chu ananup lozia sangni le somni li kuma chu and point Nagaland district group ho kiwai pu na sum khat Frontier Nagaland Territory chandinga amho nge na chu anasu ne mo hi hinla kum somzo le Frontier Nagaland Territory thu chu velwa na nei ding anati wa hi FNT hi state chum Union Territory le 6 sedur noya kiwai pu na chum hilowa Nagaland state sungma ma district group ho khanto machal na ding to kun khat bolding a hitin sarkar officer hon masanga anasei wa hetai Infarto cycle lampi se ho semphat na dinga nge na kinai na ho patmasa state government le tule tua president ru government in donselova akoizin ahunglung ding December nisim somnierli sangni le somnielenga jingka niden nga apat Infarto cycle chi matna lampi phatip lo indefinite ban bolding in Infarcycle road joint development committee ISR ZDC in Pundo na aneitai Achisa Pange Yangon Youth Development Association Office Muna THUSOH LAHKHOM Holim Abol na chun ISR JDC Convener Tonjam Somorjit chun Hichilam Pi Simphat na dinga nge na kinei ho Donselova ki koizia kiphinna bolding a ki gu na kinei chu school le college ho thimvat na asu boiding je anaki khongai hi ati avel vela tip na kinei ho government in Donselova a koizia December nisim somnierli sangni le somnil nga pat ban hi ki bolpan dinga hitayati government in lampi asim phatka si ban bolding thulu na kinei hi kinungchon loading a hitayati somorjit chun aseina chun hichi lampi ki sim phatna dingin avel velin memorandum anakipin anai pendin achisa November nisim somnilani sangni le somnil nga ni khochun hichi lampi hi ni somlanga sunga ki sim phatna dingin Manipur governor hi nga memorandum anakipin hinla isa lovin akikoi ziati tukum ke chaichana permanent account number pan le Aadhaar link ake bolwa hi le ile somnil group January nisim khara ke pat pen chu manthei loading a hitai em tia pen chu manthei lo a hi ta le hichu su hingkit na dinga dangka sang kha sen ngai dinga hi Ministry of Finance in achisa April nisim thum sangni le somni lenga thusu ana boldung zuiwa October nisim kha sangni le somni lenga masanga Aadhaar ID manga pan anaki sim ho chun amho Aadhaar number chu Income Tax Department hinga December nisim somthum na khat sangni le somni lenga masanga apelu diw anati wa hi pan le Aadhaar link na dinga hi Income Tax Department official website bold he hi
tu ni khwa dinga thuso la khom chum chum phun do na in nei thiu hi chan chu hi tan ti